Seberapa gedeknya lo? Kemarin gua beli sate. Terus? Dagingnya gua taruh. Terus? Ikannya gue makan. Seberapa gedeknya lo? Kemarin gua beli ketoprak. Terus? Yang gua makan, udangnya bawa pulang. Seberapa gedeknya lo? Tadi gua beli bakso setan. Terus? Baksonya gue buang, setannya gua makan. Seberapa gedeknya lo? Kemarin gua naik ojek online tuh, Pak. Terus? Udah pernah ganteng. Terus? Aku kata gue bayar. Ongkosnya gua bayar, ojeknya gua bawa pulang. Ayo, seberapa gedeknya lo? Iya, Pas. Kemarin gua mau ke Tanah Abang. Terus? Beli tiket yang ke Tanah Tinggi. Like, comment, halo guys. Jangan lupa. Guys. Ayo, guys. Guys. Seberapa gedeknya lo? Kemarin gua habis main bola. Terus? Mantan. Bola gue taruh. Mantan berat kenceng. Seberapa gedeknya lo? Kemarin gua makan tahu. Terus? Kupatnya gua makan, tahunya gua buletin. Seberapa gedeknya lo? Kemarin gua jalan-jalan Mm. rumah sakit. Terus? Mau nanti 5.